Ke a dumedisa hape o seng ha letsatsi la kasheko ka lebitso le letle la morena le mopholosi wa rona eleng Jesu Kriste. Lebitso ke nna Christian Rustov. O seng ha letsatsi la kasheko re tswela pele hape ka series ya rona bukeng ya Nehemia. Re bua o seng ha letsatsi la kasheko ka thapelo ya tsoseletso ya setjhaba. Jalo ka ha re ile ra bua beke e fetileng, buka ena ya Nehemia ke mongodi wa yona e ne le Ezra, eo ne le mosebetsi mmoho le Nehemia tsoseletsong ena ya Jeremia ya Nehemia. Nehemia e ne le yena moetsi ya hlahelang ka sehlohong diketsahalong tsa buka ena. E ne le e mong wa Moheberu eo ne le letswalentle mo naheng ela ya Syria. O ile a sebetsa jwalo ka mothatsetsi palaising ya morena wa Persia. E ne le e mong wa banna ba bileng le thahasello ya ho bona tsoseletso ya Jerusalema. Nehemia e ne e le mora wa Hakalai, eo e ne e le wa leloko la Juda. Jwalo ka ha ke boletse o ne a le exile naheng ya Syria, o ile a hlalefela teng hona naheng eno. E ka nna ya ba o ile a tswallwa teng kapa o boletse teng fela, empa o qetile nako e ngata ya bophelo ba hae a le sebakeng senana seo e neng e le letswantle ho yona. Ebile e mong wa bahlankana ba Bajude ba ileng ba sebetsa palaising ya morena wa Persia ka botshepehi. A ba a fihlella le maemo a hore e be moqhatsetsi wa morena kapa e kabira. Nehemia had all the comfort that the palace can offer anybody. He had all the privileges tseo motho ya phelang palaising a ka bang le tsona. Empa le ha ho ne ho le jwalo, hothe ha banna ba neng ba hlaha Juda ba fihla ba tshwere ditaba. He had an interest to find out the well-being of the people who were left in Jerusalem. Me abale thasello e kgolo ka dintho tse etsahalang Jerusalem. Ho sa kgathalatsehe hore na yena o phela ka hare ho di-privilege tse jwang. Ho sa kgathalatsehe hore na yena o potupotue ke di-comfort tsa mofuta ofeng. Ha se batho ba bangata ba nahanelang ba bang ha bona ba se ba fihlile moo ba batlang teng. Ba bang will even make sure that nobody gets where they are by kicking down the very same ladder that brought them where they are. Empa Nehemia yena o ne a se jwalo. Bebele e re a ba le thasello ya ho utlwa ka masalla a Jerusalema, a ba le thasello ya ho utlwa ka makota a wileng Jerusalema, a ba le thasello ya hore a utlwe ka menyako ya Jerusalema e tjhisitsweng ke mollo. Baeso ba ratile Modimo a re thuse hore re be le dipelo le dikelello tsa ho tsotella. Baeso ba ratehang, le ha Nehemia e ne e se moetapele wa semoya, e ne e se moprofeta monna yona, e ne e se moprista, empa a ba le lenyora la ho bona pholoso le tsoseletso ya Jerusalema. A ba le tabatabelo ya hore Modimo a ka tswela pele a tlotliswa hape ka hare ho Jerusalema. Modimo a re thuse hore le rona re se ra nahana hore tsoseletso ya semoya kapa tshebetso ya pholoso ya batho ba Modimo ke mosebetsi wa baetapele ba semoya fela. Motho e mong le e mong ya bulang pelo ya hae, me a dumella hore Modimo a mo sebedise. Modimo a ka mo sebedisa jwalo ka ha ile a sebedisa Nehemia ho tlisa tsoseletso ya Jerusalem. Me Nehemia o qala ka ho etsa thapelo. Me thapelong ya hae o ananela semelo sa Modimo, o acknowledge the nature of this God yeo a rapelang ho yena hore ke Modimo wa mahodimo le lefatshe, ke Modimo ya tshabehang ka boholo le kgalalelo, ke Modimo ya taolong ya pholoso ya batho. Me o etsa thapedi hore Modimo a utlwe thapelo ya hae. Ha approach Modimo ka sense of entitlement, but he approached God with all the humility that is there. Ore o rapella setjhaba sa Modimo se senyeditse Modimo, mme le yena o a ikenyeletsa sehlopheng sena sa batho ba senyeditse Modimo.
a re sentse ebile ha re aka ra utlwa lentswe la hao Modimo o re o buile le mohlanka wa hao moshe hore a re fe ditaelo tsa hao empa rona ha re aka ra di sala morao ra di etsa o re mahlomola ao re a bonang ke ditlamorao tsa ho se utlwe lentswe la hao mme thapelong ya hae o re morena re tshwarele o re fe kutlwelo bohloko ka lebaka la seo re se entseng baeso ba ratileng ke ntho e tshwanang ha re e buang ke Bebele lentsweng la Modimo bo bukeng ya Dikronike tsa 2 ha lentswe la Modimo le re ha setjhaba saka se bitswang ka lebitso laka se ka ikokobetsa sa batla sefahleho saka sa furalla bokgopo ba sona Modimo o re ke tla tshwarela sebe sa bona mme ke be ke fodise le lefatshe leo ba phelang ho lona ke dumela hore Nehemia o ne a utlwisisa hore Modimo a restore le hore Modimo a fodise ho hlokahala hore batho ba ikokobetse ho hlokahala hore batho ba etse turnaround ho hlokahala hore batho ba sukolohe mo dinthong tseo ba photseitse Modimo ka tsona mme ha Nehemia a se a entse thapelo ena Modimo o etella Nehemia pele hore tlhoko ya hae e tle e bonahale ho morena le pele yena a bula molomo bakeng sa ho addressa dintho tseo a neng a tshwana se hore a di etse morena ha a ntse a lebelletse Nehemia ka palaising o re monna o tshwintswe ke eng ka lebaka la hobane I know exactly hore ha o kuli you are well and fit you are well taken care of empa ke bona sefahleho sa hao se sosobane o tshwintswe ke eng mme temaneng ya boraro kgaolong ya bobedi Nehemia o jwetsa morena wa Persia o re ke tshwintswe ke tshenyeho ya Jerusalema motseng wa bontate moholo mme temaneng ya bone morena ntle le ho tia o re monna o kopa eng ka moya o ikokobeditseng le ho tshepa Modimo Nehemia o bula moromo wa hae o jwetsa morena wa Syria takatso ya hae ka tsoseletso ya Jerusalema baeso ba ratile Modimo a ama pelo ya morena wa Persia hore Nehemia a tswele pele ka ho etsa tsoseletso eo a neng a e rerile ka hare ho motse wa Jerusalema seo morena a batlileng ho se tseba ha se dintho tse ngata o ile a botsa fela hore o batla ho kgutla neng ha o se o ile mo batlang ho ya teng ha ka ba mo botsa dipotso tse ngata ntle le hore o tla nka nako e kae ha o ile mono le ha a batla ho tseba nako enana o fa Nehemia tokelo le marapo a hore wena ipehele hore na o tla nka nako e kae ha o lo etsa sena seo Modimo a se beileng pelong ya hao baeso ba ratileng ha Modimo a le tshebetsong Modimo o bula le mamati ha wena jwalo ka motho o no sa tshepe hore a ka buleya hobane ke Modimo ya kgonang dintho tsohle mme Nehemia ha a lemoha sena tsohle Nehemia o fumana tumello ya ho tswela pele ka morero ona o aneng a o rerile wa hore a tswele pele ho ya etsa tsoseletso Jerusalema Modimo o arabela dithapelo tsa hae ha se a fumane tumello ena le tokolo ena ha a fumane yona fela o fumana le license hore ha a tswela pele ho etsa mosebetsi ona no any other officials in other provinces who might not even be aware of this permission baskebe ba khona ho musikisa ha ba ka leka mathaitai Nehemia a tle ka the bigger authority ya lengolo le tswa moreneng hore ke fumane tumello Nehemia Modimo o mo etsetsa mohlolo ba isu ba ratile ha se wa tokollo fela le tumelo empa Modimo o etsa hore a fumane le di resources tsa hore a etse mosebetsi ona o a tshwanetseng ho etsa ha le Jerusalema Modimo wa rona ba isu ba rutileng ke Modimo e leng hore ha fana ka thumo o tlamela le ka ditlhoko tsa mosebetsi o tshwanetseng hore o etswe mme ba isu ba rutileng ho sa kgathalatse hore monyetla o wena jalo ka motho o iphumanang o le ka hare hona ke wa mofuta ofeng rapela Modimo wa o thuse hore o sebe wa iphapanya ditlhoko tsa batho ba bang jalo ka ha lentswe la Modimo ba isu ba ratile le tshwana le dijo tsa moya thapelo ho rona e tshwanetse e fumane e tshwane le jalo ka phefumoloho re rapele ka dinako tsohle re
dule ho Modimo ka thapelo re mo tshepe maemong ohle tshepa Modimo maemong ka moo ka baeso ba rateleng mmina thoko o re mookamedi wa rona o tseba seo re se hlokang mopesaleme yana o re le pele le ntse le dula lelemeng la rona Modimo yena o se a tseba seo re tla se bolela tshepa Modimo le maemong ana COVID-19 tshepa Modimo ka kgwebo le mosebetsi wa hao tshepa Modimo ka health ya lelapa la hao tshepa Modimo ka maemo a ditjhelete tsa hao ke yena ya tla o tsamaisa ke Modimo ya specializang ka ho fetola the impossible to be possible jalo ka ha ile a tsamaisa Israele ka leru motshehare ba seke ba tjheswa ke letsatsi le tjhesang la motshehare o tla o tsamaisa jwalo o ile ba etella ka mollo bosiu ba bona tsela lefifing is the very same God aba etsetsa tsela lewatleng ba tshela mo ho omileng aba fa metsi ho tswa lejweng aba fa manna ho hlaha lehodimong ba Israele ba bona provision ya Modimo diaparo le dieta tsa bona ha di aka tsa fela leetong la more than 40 years Modimo a bontsha preservation ya hae that very same God lo seng ha letsatsi la kasheko ine le yena maobane e sa le yena ka jeno e tla dula e ntse le yena ka dinako tsohle mai ngwane se ya ratehang a morena a o boloke a o tshireletse a o tataise a o hodise a o tsoseletse a o etse ka hore le ka hore shalom